kandi rizoba kubushesha tweshangaha nizoba riyo rwa kabiri kandi tukiri mu kwezi kwitu kwa gatanu turiyo tutambura nako mpora ntushashara abaferirwe ntushasira abafiye ntubashabira ntubendeze birungi abarwire ugumize mwihangane yo n'amagara marungi gezaho koraje ahabo kuba life niyejo kirije hati nkiza kubaje kubindi bitu tubakurusya ku rugomburu LC1 cha person zabarabiremo ebyagenzere kubiroho twenda kureba nangwana nebigenzere nebibaho umuryaka ka LC2 LC what aka yes akanyumazyo yes okagenzere patron zakaranzyamo biza kugira Gideon naryo mfirdo kwe nabona ariza kutworeka umurumo gwawe echo nchitwongera amani kwenda kumanya emirume this time around amanya weekend niyo twine yonka okurundana mukafiza abana next week mbamagaruka aha mashomero actually abamwe mbako bambagenda mu weekend egiso nabwo ntwenda kureba go back to school okweyemerire kana kigambo keyinamira Gideon nabyo byishe kwa naturetera turebe how prepared people are nyowe na kuna kigamba aho mujurize narayayi nuko mutwe nagira hatshintu buhoro ninga nebyafaye bwe ntakagire kuri yatitandikira aha how is it at your home? No, it's not easy. Mukabazara ngo no mumpena fees kasha to kubazara manya ibonore haticyari tabana buwazire yego omyaka mice ako baracikwiza kweshangana bakora nangwa n'ubiyakubira minjo misho izo yo neri abantu bakora barabantu bombe kihanga so it should not be like ngwense rebe ka charity ngo iniki yakozire ikibashime kumwegekera we nabazari ihanga cyo kurebera mu nsezimwe of course tubasakwe kwa size economy zabo zahikira higuru gonga ko kuzahara bakwatiraho nangwa bakuyamba munonga because that is why we have UPE here at least aho harengwa rwe kwatira at UPE it's kawera chungamba anyway fees by the way fees can't to kigamba and whoever understands will understand chimo mbintu ebikiru kuretera abantu bararana bareba kasimke kirakaburuturo ni fees na nebintu byo kuraguza. By the way, the government yaneteka kugiki yakora eteka techa kintu cyo kwatira abantu school fees. Abantu barwane nebindi konko ombya magara bashanje ebintu byo kuraguza kitari kizibu ombyo kushoma fees erjeho abo kubeki nkibasika ngo totwayenda turabukore burunje bwastoze hinjere school fees. Kandi abana bashomaje abantu baragurwaje tuza kushanga tuyo mbintu bingi munonge birungi aho kube bibe bitwine ebyingi nebiretwa aho habi kurema kweraguza ukafamu cheno tuzika munonga nabatakufira umwe then na no kubura kushoma abana mu bakabura kushoma abashoma bakashoma ibintu byahwireho aceza akashanga tine ho kuza yenye ndakugambira ubwire ngo twine businge anyway ninjambwe no kusettinga priorities tukare twatandikira nkani inteka ngo buri kimwomba hango bwacu uza kushango shanga kinama na mu imagining ihanga eryamashanyarazi gari yahiguru unit yishanyarazi kushanga yahiguru mnongo am imagining ihanga erital supplied very well with water nangwa gasera nago akurire ongaje hakiri Tamburam I am personally talking bakija bansharaho hari kandi kagesha shurira mitazi nyinji munonga gasyo muka biza bashanga mangu babanze mtwarenga naruze za charges zezo nzihana twari nanka byanyu so abantu bingi bine nanke ebi mita byabo bakija babishara. Why would water be expensive in a country like Uganda? Katumana niyo ningoreka ahanda bakwasa kwa batiro twani obunda kuteka ngo hakabe hari week hati ndiyo nindeba mizi nindeba amashanyarazi ndiyo nindeba enguto ndiyo nindeba security yihanga washanga ngo bya security tutire muka sente serious tukahakaza ndiho nindeba ngo naho naharemire bariyo nontunga so atuwagira ngo turebe ahabwegese turebe aha byamagara konkana parts nazo zibariyo nubazana nazo ziri important hatu washange entaro ziryaha ibamagara mbamba tumara but anyway eje yari enteka yanje katira ebyo bururu okubitambwire akaruka nyumazi aho numbarra stenos
bana batanu mutaga mushanje munana mwenda ikumi kumi n'umwe abiri kumi n'abashatu kumi n'abana kumi n'umwe makumyabiri abiri n'umwe abiri na babiri abiri na bashatu abiri na bana abiri na batanu abiri na mutaga abiri na mushanje Kwera negira ngo mani shebyo tubiganira natwe ngeste kigambe hoki 12 13 14 19 etshirinda abamanji mayinsa nje tubagarizo mu primary 1 muze kwego kubara ninga no bukoryo bwo kwibakarura 13 14 18 19 ready I think tokaja ngutakuma kubara hati icyo muteze nsubona iki kiba kigendereye muri abo kuba but this is funny because akamuntu ayino burura ariko nabushasta inaro namushanje nyewe nondeba umuhandicyo umwe akaba nahandika yagira ngo utatera karunga tuceruka cyo gutinda akatera umwana wa tubaketa ngo wabsconding ino kuba kuceta nakamanyiso ko koreka ngo you have surrendered kare umweno bihuyireho gende mukore tukagira dakaruro tunayemereza meza tunatera ka ahubwo ngatera kuterwe rizo nakamanyiso kabi ko kugira ngo you have surrendering means like wow ekiba kibe now hati nyo ndiyo mumbantu with all the challenges turana zumbururu obwibi ebikunyizya ntura ndakagiraga ngo akaruru nkareke katera and whoever knows abakumanya nyewe ntura nintaha ndakutera karuru rero kirgabanya mbesha tuwatera gobachi mbene byahatkana mana wakatera utera tubakumbara nachi nganja me still believe konga even when it is like that you think atera karuru komgo why because ni nchimangu nimbasa kwijanje ntinyunye ndacharite nyimirira umugungu gobore bandi konga I don't see why in the 21st century umwaka 2025 kwezi kwa gatanu ngoko nsheme kuchera abuga democratically my right is that I should have a ballot, a separate ballot. Akaruka sheme kuterwa ngamangu nanyi no ruri 10 onanye simbe nawo yaine 30 yansinga kungati sheme ku macharite exact yakatai even when I can suspect him to aka bachireba kungati nyoka kubako tenkora irikubaneyo reka ukuryo mutahi wawe rukwe tenkora irkoreka corruption tenkora irkoreka ngo nimbikorro ko mwesherekerere na haha mamura mutyo let it be my right kandi abwenzi hari hande ngo ezindi mutakubgenda ati nyowe yo corruption banya bihaderere kandi abwenzi ko kununda ngo kitandikire so I trying to support ngo harebe byako ko mugongo tubiru Mujuru zinoterro muntu amba muntu akimanya ngo yesika ngwaka kahwira mushiza munyurira omugongo mukazuwe deba hisinjira hata kuchima ngono right yanje yo kwemera mugongo gondijo kana twebe right tamunyurire kandi kizi muri ngamba tubirebe butunu tumanya ngo tumukucenga twongere kubashomesa cyate noza kurwama advocate ngiro mu kumwita intani so eyo kwemera mugongo na by show of hands ne beautiful the best one is to it is charity na mujurus mwendo abantu basitame bandika upapura bwa nuba kwambandika amazina abako isi kutugamba mu jankari expensive aje amaisa mujurus naba ndiye ninkwesima nkabwa cha person LC1 nkoko mutahi wanja tokanje tkonka charity LC1 nyona njango direce utako kumanya chingure strength ya wayinguzira abantu mukweshongora but I'm advising I am not but you're telling me direct but when you continue echo mana star ngoro kuja ngundi yahana niwe kunga twahikasha yo futera karuru tuburiye mwe unaza kureba murisho ngwaze kugambira na yemerero mugongo nimba nakumara ina kushoborera Gideon senyomo mushija oro kwa isimbire ko mutugwese yewe nakugambira go back to school katurebe fizer yetokwe
Oya mnonga Vincent Mujuzi na Charity, good morning. Amazira nsenye mugire nko kwagamba enshonga akarura kabiro izo bari anywe bazi. Mukuru w'ihanga na jangu buri kintu cyona wano ukikora tame kibaro. Izo bari anywe bazyo nyegire ngo buri kintu cyona nakaruru kino oyine kuba no katame kibaro. Hata wareba Mbara City North ekibiro umucaye ko mukubara. Konga wazo muri Mbara City South. Honorable Munempaka niwe ahangwira kuba chairman w'ekibina cya NRM kwatire bendera ekinchimanyisa akaruru ko nakarukwija ijuka no munyishengero wa South hinaba mwesimbiraho timisa haba hensho biyona oriya ni incumbent waza kaba mu kubanza wa chairman LC1 echo ncho bakwete kibaro ibyasigara kamje konka twazo mchakasheshaka turi nkai turi ari shomero ya Mbara Junior aho murembo rambara ishomero ya government ishomero eribere ryo mutano mashomera gandi kano mwanya gutine chairperson wa mashomero 12 umashomera harimo ga government nagabantu buntu ogu bakamutamo bwesije okongera kureba ebyo bwegese byayonja kutunga abashituye mwanyugo turiyo musabiti erukerukayo abana kugaruka amashomero twine Nathan Mugume kamwakira aje tugambira iwo muzira ryokwe iwe ayinishomero akubani nayebembera amashomero agandi nari no mujocha wakwebembera amashomero agandi kati mwakira atugambere kamwakira aje kutugambira echwa nebyo bwegese nko rembo rambara na nemyanye jeherire tushime kuba ntutambura tuta wa Nathan wa live TV West tonje kuramusa abareba TV West na munonga tugambe abyo bwegese amurondogo ya we bari munonga nashemerwa mukashesha man minje especially mbikwatikine no bwegese mna mukaga ukwezo kwa katano kandi hariho amashomero agakuraza abana kikabe kirungi abana abo batandika kuje mu weekend sacha that ngo arwo kubanza abana babatine fatigi kandi harabaho ubutashisha bwire abana babasa kutandikiraho okushoma icyo nkimanyisa ngo abashomesa bagenzi banje tukabire hati twakire amashomero ntuplanninga ntutebekanusa ntucleaninga ba boarding bitande bya bicwekire nturebe kutwabitereza ntususe mbuga kugira ngo abana bija next Monday birabina mukaga bashange umwanya ishomero reserve abukwana uza kushangushanga harumu ebintu kutuma abana bataba safe mu ishomero mwene ukabe guryo mu mugwiti kugira ngo before the children come we make sure that safety is provided in the schools where we operate. Umuri wa TV West ogno Mugume Nathan arukwebembera ishomero ya Mbara Junior kandi chairperson wa mashomero 12 umashomero akalmu private na agimkweta private agabantu buntu na public agimkweta ga government ito sided together aga government abasomesa akiri ariyo nakureba TV West takagarukira omwishome ku reportinga ariyo nafereza ki ihanga now tutaka gira ryecho agamashomero aguturumu aminji they are church funded. Okay. Nobuga ryaga government, it is government aided. Okay. Government negayambaho konka gine bakamabago, that is the foundation. Mwenu kugaruka cyuambuza abashomesa abaryokwe abatakagire mu mashomero abamwe basa ko batakagiye mu mashomero abo conditions no shango mu ishomero abazire tubabase providing cy'abashomesa bararya ishomero aho kayaza kusiba ishomero kugira ngo akore preparation nanda kugira ngo atunge cya akacyayi ninga kahunga atunge cyo kurya hatebyo kuko bitaraho hate nacyo kireta mu ukucumbagera kwishomero kunkana we nimanya ngo ekikwimbyo musi abanyankora amacufu ngo ekikwimbyo musi n'ikiryo musisi yitwe nk'abashomesa nitwe tushemeye kuba tukora n'amani kutamu muhimba bazire kugira ngo even somewhere wishes can contribute even some food stuffs bana bareba mukora n'umwe hayo kutungure cyanga cyabo nibatama amani so hatu washango umushomesa ninga hiticha atari kashikira ishomero kureba nango n'ishomero ndishaki kureba nango ikishaka cyakahi ente umwe no shango mu mashomero ziriro mu classes nkebyo hato bene umanya ngokwe nukuza kucumbagiza ubuhereza kanyenda ko manyisa ngutamu tu umutamu zone niyo eri kubeta tamu yo gukora yo kushomesa ako atamu wano umwe tubantu tugaruko mbyenyima ibya classes zenyima nango mushanga nkasirba setahuireje ushanga numugira baraba mu muheza unkatamu tu niyo the gist of the matter of this term that we are going for so nkashabire kugira ngo abatakagiye mu mashomero twikeyo ninga no wakuryo muko wawe girebu wahanda handika tunga hakiro kore prep yawe
at least ugire so yatworije abana bije amande ariho amashomero agutukumanye ntuza kumurika amande kunkano yo kushanga abashomesa mu maresande batarimo oshange babanze kuza kushubura kuza kujyashye niyo nishaba ngo washara mu kuhinga uhinge kandi washara mu mweno kigambo cyo kweta choice making kandi ukachiconcentratingaho ukaspecializinga umwenchi kwereza ubusinye hati nkanye tindi mushubuzi nyondi mwene kabi kanyine capacity yo kushubura konka nkabire ndi umushubuzi konka nchendo sharemu ojo nkankora umurumogo kundi banaguhereze nkore bindi kandi ko rubutabikoze hangari yabikorera ninga icararge mucone so nishaba ngo nobuturabe tugeza ko ebisa kandi it is important we have to have something to sustain our lives konka tutakayebwa umurumo ruhanga yatuhire tukabasa nito gwongera umisho tukatebekanisa abana bihanga abo kuba ntugera Ministry of Education hariho slogan iri kujangu our future our children our future. They are not saying parents children, they are saying our future, meaning as Ugandans nka citizens ba Uganda aba bana buturi kushomesa hati nuba kwija kututambira nyensia nuba rutushango uko twanogire umwari numushaho ukushanga umwirwaro ukashanga nakuyo tumushomesa wanje so tushebe koreka abana rukundo yamani kugira ngo nyensia nabo bagitugarure abakagamba ko aheruka umureberezo wa Nkole the Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa we ari no bujuris ayegenshi ngo yaheruka kagamba najya kwa kuba natamburokwe hari abana abiyaye gise amashumi nakira gagamba mugamanya bakukira kumforowinga bamukwatiraho hata twagamba bakama babashomero abashomisa omuzire ayine mwogace esabitage hati sandeji yonga nyenda kubanza kusima abaziri abareberira abana babo aho kabantu babazire abatine kakwate n'abana babo totari n'umwana abuka ko kwija batebeza stories ushanga umwana ryumuka umuzire takuma uko yasiba umwana asiba nazengera umwana umwe no kurya takurya kandi umuzire kurya rya akahuno baketa P1G abakakunda hato shanga woniye nanuririza unko umwana umukatayine cyo kurya so ni insima abazire bona abo ndikubaterera no mungaro abo kureberera ki abana kandi ishaba kugira ngo batakureberera abana kuko nanagambe manye ngo future yanyu iriyo mukati yabago mureberera abana banyu abo kuba itwe nko mwihangari yitu ya Uganda no mu Africa ko kurwara umwana no wakutwara umwirwaro wawe wakuzire nwara wakutwari akakutuma motoka yi akakutwara hano mahanga gaheru government ni kurebera so mwena abo kugira ngo our future our children yitwe nyese yitu nabana bitu bahati tubatemwa amani tubarebere hata abweta mwitwaza kutandika ni ishaba abazire bamanye ngo shuare government tekareberera abana eka namwe mwebemeze wihanga kigambire ubwaba rutoro agize unakongera akasente echo kuko leta mu teachers kuko risa abana echo nchoreka ngo hati takachikozere mwene bwa takachikozere abazire nimbashaba ngo tutemwe amani gito umwana reka kugenda atine ntanda atine cyo kurya uto mwana no wa president abo kogo mwana nakwiya mu burwire kwakufa na afera iwe nihanga nduferwa ko nkiwe ni ukubanza kufera ni kwatwa ecya kabiri ni shaba kugira ngo hato no shanga amashomero umwe abashomesa kandi umwebemezi wihanga ko ara kigambere kimanyisa ngo ayine research hati njimanyisa ngo namashomero tutwine bashomesa hato ware nkishomero nkeri twina bashomesa nshanju na konka ba government turuma kumyashatu mbwenje manyisa ngo abana wawe tagizere umuntu wacu kamwaro baju hati njimanyisa ngo aho hariho kuferwa kwa bana tubarashomye izo no kushanga nashoma se reso nemwe ubwo ari ya competing atanihanga so nishaba ngo abazire kibari ikirizane aho kekeragiyo kirikiriye abazire bajya ngutemo akasentaka njimanyisa ngo mukatemo kikirize mukatemo konka mutabinga abana abo kubejo niyo regulation niyo policy umwana atashemeye kuba interfered with abo wa policy zezo mwagize ki kandi tubahereze bitabo tubahereze ubucumu tubahereze ibikozeso kandi umwana umuhereze uniform abo kogo umwana yari ya muhanda god forbid yatomerwa humutoka baryamanya ngo nuwankaye uniform netiyamba kwereka umwana no wishomero riha uniform ne yamba kureta discipline umwana yari ya muhanda ju uniform takumisbehavinga
nkogo jwire ibikushana nabyaguza inyanya muhanda so nimba shaba tongere umujunanizi bwa bwitu nkabazire habo ko barahanguka hirwa yakwiconca ari abatine nabana hariho nabakuza kutunga abana bakabanza baraguza baza za Nairobi hariho nabakuza kutunga abana bakabanza babita musente nyinyi millions of money konka hatitwe ruhanga katuha abana free wabyama n'umukazi wawe ruhanga yabaho umwana hati yabahire conceco tukirebere aho ka Bible negera ngo twari umwana wo mu ndere kwarukura mu kitabo cyo kuruga kwarukura byakwereza ibihembo kandi ibihembo byakuza kwereza n'amagara marungi n'inyense mwana kurugamo ukashanga nakureberera uwawe negumaho abantu bajya gukoriya no wamwine nanka konka ko kubutine cyo wakoze ara mwana watariho nari yo kwe n'umushuma nabajya ngo kwiba no n'umwine nanka izina ryawe tururugumaho Omurativos program simuka aba turi aha mbara junior school ishomero eriyo mutano murembo rambara twine head teacher Mugume Nathan ogunora kwebembera ishomereri abo akitiriyo mwanyo guntonja kuteka iwo muzire ubundi utakakimanyire ngo abana nabo garuka amashomero ebero abina mukaga isabite jargamu tuza amande y'abana bagaruka amashomero twagamba abashomesa bakuru b'amashomero abazire omweji ariyokwe bari ative abamu bimukere no rembo mbara ukabino bagambira ki abana abakwasiza abazire gukora imirimo umuka kuri sente kukama kwate ibitoke bakagoyoboro n'umuzire wawe nawe akabasa kurya byo kuri rwateka nimba sima munonga kandi aba batakozireje mirimo abagiro mu bintu bitine kakwate nimwe nimba shaba ngumwetise kandi umushabe mukama kwase ibyo mutabigarikira hatu mwetegure tandika ku parking bitawe byaweje tandika ubucumbu bwawe kubutereza je reba uniform yawe jozi je ojigorre hato byono tereze utandika no parking one by one kurgira a checklist y'amashomero aho kamashomero agarumwa gar serious nigagine checklists kugira ngo waza ishomero you should be having your property mwene mutandike mu parking mwetegure mubase kuba ready for school obo tukendera omuntu omuzire mushobora tameji ne kumbere mu bintu burkwingana ki time spent na kukendera tameji neza kubane mara almost ameza ashatu kandi mu activities nyingi twine academics twine music dance and drama twine football na mwene international music dance and drama mu ihanga ryona iri shomero rutunjo mugisha ndiyo kuza kubarina umukwa munana abirabiri na bibi kutarika n'ibirabiri na bibi twine amashomero igana ashatu nana akakuza kubaga competing abwa music dance and drama umuyihanga ryona mwanyogo so twinimba shaba zone activities tuzejumbemo tubase kongera ahibitone ninga skills zabana nyensia babase kugira umugasho umuyangiri we mnonga Mr. Nathan Senyomo Gideon Gomazina enshonga abana garuka amashomero tonja kuteka na mnongi wo muzire omweji na mukuru w'ishomero iwe ariyo na Treva TV West abakire Kangaroo mu studio Vincent Mujurizi na Charity bagumize na program ya simuka nasikandi Senyomo Gideon omuruharo akashozi ayishomero yambara junior school wow webare mnonga Gideon okuturetera umuntu mukuru gwe kandi akabasa kutushoborera je ndangwe nshonda zona yazikwataho akasigara just time niye kwa yatkwata abwete njangu kwa kuryo kutera kahi tukakumanyisa ngo this is the last week abana bakubagira omuka by Friday Saturday Sunday Monday ebirebyo abana bine kuba at least barukumurka aharya barukurarayo then of course waburiye day scholar Monday ne bane kureba bweno muzire WhatsApp Juruzi WhatsApp Kayemba hello This morning time twagira omusha twata isaho head teacher w'ishomero yambara junior Mugume Nathan kandi umuhabuzi atire natwo muganda yes ntumwe baza mnonga ubuhabuzi buya bwantu bwatinga cross yahabura abakuru b'amashomero cyo bashimye ko bakora yahabura abeje cyo bashimye ko yahabura abazire cyo bakwenda bakora so mbenu it was all round kandi kirukwemarira so mbenu ni cyecu kandi ati mbenu ati cyari toriyanko muzire manyatigisha you are not a child in school you are not a head teacher ati uri muzire so unazi babona bajya wajire tatina mpango so buriyo bwojura nubwo yitereza ngo urukimwe cyo nakine kuba nikija ngo kutirabekira exactly it's not easy yes konka
keep on struggling surely kuya kintu kushaba atabazire bana bagize gukora ibyabo heri cyazi mwashabwa ni mukwatanisa akato muzena asa gukora ibi a miliyoni arete ntwaro nkaga ajya tubantu mumbe mungumirire muhona mu hati wo yange yaje mansanga nawe cyakoze nci basotakora ki so let us cooperate abashije bakiri ku ejo mbere mu kushomesa abana salute abacara behire kushomesa abana salute mukama bathere mugisha abathere esente imirimo y'imuri gukora etunge mugisha mutunge sente mushashorera abana banyu nanye nicyo nkweshabira no nijo nicyo kumushabira katumure banywani bitogarukansa kwa twine paparazzi tunze zakiraha tuzbashomere mukace agwanyu bagenda utunge kope yawe utarga program eji ya sisimuka umupira kuri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza kuba ibirabi na bishati byo koza kwa gatanu umwakovu achayi district henyini umupira kwatarika kuri cyumunngo twagire sanu ugeri izoba chama na Ron chama na neza kawa Minister Bright wabiraba gwakwata kandi kawa ka Clovis heza Dixon heza Freebird heza master teacher apoto yatema batari kache maruguni bakurigezwa Nikolaiza honorable byanyuma ya chief Felosio yazara kunji munongo asara bari bashatu batari Nikolaiza what a match it's winning match kandi tsakwatirogu no muzano gwa Kasameme ebiro 30 byo kwa gatano omuri bugamba rwa Mpara. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Omushango kunakuretera nugogo ngo kuwamvura Odwamka go kurebo yakwata mwana wanje mazima mwana wo mushyo mwana muto mwana wishomero yamkwata yamtwara mushugugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma wepulu ogo kureba kiragwiro ogo wandebaho tera kuratfira we no jangwe bingamana biye yo wandebaho ahwe ti kumenya no na kurati kumenya tena kwerebera ogo kureba ogo yamwihomka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogo kureba akagambe byo kumanya ahwe kida kubimenya onyesura musazi ko kwana ndeba obuna ni mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma ni otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya akore woro na mutwara mugongo ninga nagenda mukwasa yo kuma kuwa mutwara nakujango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi rekota kampa kanisa kagamba Ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi twagaruka kandi of course aba Green Top Schools
n'ishomero ry'inishomero mwene ryo kubanza mutakagiye mu primary inageta pre-primary mwene na nursery kindagate n'ebyo then na primary no manya before these 7 years P1 P7 alho umwana ari kubanza yarga umuka charite uba mwine yobu mwana tuzengu twabire tuzakunoga muratuvugane tuviro mwana mukora ati nakushanga usitamya our efforts nakushanga usitamya handu gashamukaga ndagaranka kushanga umushanju ninkubara mutori serious nchemegwa nagira hanaho nagira kunyankorayo no kwiruka so aba Green Top School abantu bashangwa aharuguto rwa Masaka Kampala Road kandi nyenda kumanisa ngunero mu mashomero marunja gari yo muri Kampala ngekibuga no rushanga Masaka Road aharumaya Nanziga utwara umwana wawe omwishomerera habwembera nunji yo kwegeramo kandi bahereza umwana wawe obwenje ombintu bingi munongo kuhinga ombintu bingi munongo magezi go mu kirasi ombyemizano nangwa na music dance and drama kweshongora abashomesa n'abari yarurengo rwensi yo natkugira ngo baroroko bari na international kandi waga kwetegereza barisajya abana kandi bine byombeko birungi munonga okureberera beji nicyo kusinga yo munonga cyo barukora to kukibuza no kukibuza kandi bino mwanya oguru mu green environment umwanya ogu n'umurungi munonga habana kubasa kushomera no manya environment yishomene mataringa twara umwana wawe umashomera amarungi munonga school fees ne basika nunji kandi obase okushomesa umwana utarukushanga ntano sayishomero numuka you know that is very important shanga umwana azayishomero haba mu homesick embera yabe ndijo konga two kubutwira umwana wo mu Green Top School hati embera ninke yomuka so ico nchumene boringa kushoma je munonga so bino bureberezi oburu kusingayo kugira ngo za kutwara umwana koroga cyo kutayishanga umwana rukurunje munonga abasa no kuhumura kugira ati nyonani ncenda kubandiya wera kumanye birukiraho zakubatera rasu note mushanju 5 2 note 9 note mushanju 5 2 note 9 ninga shobatere note mushanju mukaga ina note mushanju mukaga ina 88 nshanju 5 note ishomereri rishangwa Nanziga aruguto rwa Masaka Kampala leto mwana wawe ahabo wegese bunji bwa hati na nyensya kandi arge muntu wo mugasho nyensa kare twire papara z'amakuru aha twine Bukede ya 10 twine na The New Vision na 12 neza ashorera izoba ziyo myanya yo ni papara z'amakuru nabo ico nubasa kubuza tinyenda Bukede basa kubuza tinyenda The New Vision kandi banze na Charity atworeke ibiryo mu rupapuro rwa Bukede urwo mu Ruganda ebibonerezo kubiduka bizemo kucuka sente zabali nebipapula zirinye abataxi bawadensonga 13 zitunurwemu amakuru nukwegija aha mutego rupapula rwitu rwa Bukede mbwene wano mango ine kiruka wano mango no kwatwa ahabwe byiruka ebikukwataho basa kushoma urupapula rwa Bukede base kutondora byona ibyakwasa kwa bihindukiremu omushonga yebikwatenana ebyo kwiruka na nebiri aharuguto ebikwekweto kubavuga motoka ngabatamide bikuteba dereva kinana mbana nabyo ni imbere bahwaha so nyenda ngo nabwe omanyengu ishayona iwe wanonywa uri kuvuga ibindi yo mbambi kugendana biri harupapura rwitu mu rupapura rwitu orwa Bukede rero bakusunsula kwaya mukaga ezigenda ku final mu mpaka zafe zino eza national Uganda National Matters Choral Festival 2025 kandi twihandikisa nahabwecho twenda kureba niziheza kubasa kurabaho okuza aha final yempakezi birya ekitongole ky'amasanyalaze kigumize bitundu jegavako
mujuruzi niwe ninkwasizaho kugira ngo ushomaho rebe nibemerera hariki kugira ngo amashanyarazi aho gakurgargaho ubundi garara gabasa kurara gahama biryaha cyo leta bitwayibuza amashanyarazi garomana atgacera tinkwamye ngo yagarukire bati you realize ngo hari ikizo kandi eki tangiye ku experiencing maybe n'icyo bari batebekana sa kuruga umeme genda haza mu izi disero amashanyarazi ngarugaho munonga amazima biturukubi then ndambagira nti police wadde biragiro ebinagobererwa baramaga namugongo abantu batandikire okuza ahankuto okugumizamu barukuramaga barukuzana mugongo mutoshe biro bishatu byo kwa mukaga natuba twine Uganda Matters Day omurina mugongo so we start as early as possible itabarukutambura okuza na mugongo na naba ankole diocese aha ndebera bamwe basimbura abarukwinganigana shanje n'omushobo mwe bari mnonga okubasa okumanya dini taba miruka wabacara mu Buganda nabagereka abasabyo kuwagira banabwe urupapura n'urwa Bukede abami mwogere ebasomoza mu maka don't just keep quiet otherwise you're going to die silently biryaha nabajanga murije yo mugambe ubundi tukagire kitwakoraho hajo wabasa konokaho urupapura ryaha peji yasenga kandi berembwe nirizane gambaki bagira nti okusara ebiyungu abacara abagabana omusajja barazebye bagara ebirungi n'ebibi mukuraga ennaku n'okugwa obugwi nabyo birumu abacara abakwamba bagana omushiija kandi abashiija abakwamba bagana kandi omushiija alikuba nabagana abakaza bakubagana omushiija kanshi manyi omushiija tubakumbaga mahatibirya bya kanshi katombagana kare kaniyo statement eriya abakaza bakubagana omushiija kandi omukazi arikubagana abashiija kyankitandika kita omushiija arikubagana abakaza bakubagana omushiija ekimanyiza ngo omushiija we that's okay nabasa kugira abakazi bayoga hati nyoti nkabo mukazi arikubagana abashiija kandi cyo cyakorera amakuru tukiri mu rupapuro because hati bo Solomon akaine rushanga barya umukono gwe bashatu magana ashatu barya bamwija Chakanchira jabo kwanje basakunterana n'abataka Museveni atendereza omusumba wa Kigezi ngajaguze myaka 50 mbowereza ebyemizano nindamba jangu digi ziraruda berira byabade birungi nyonyonyo mu mpaka zino jakwa noreba abantu kubashemerirwe bakatera kari omulirira then league yebikonde kutakati hazana nahande birabateze bechikonde omukaruru akambara city north kweso abakusportinga bari kumafutere bitomi murondeka afute jako numusha kwa numbabona kitala egwawo ogwambare heroes gusibura abazanya bawera urupapura nduru norwa Bukede then ogubamweta kidandara owanup ayimbudwa naroje komera lye Korea ogwe ntahabira sibirwokwe amakuru garumwomu then chabazinga akone de degree eyo kubiri mu America chabazinga witwaha ahabwa busoga ebintu jakwa no yengera kubyeshimero mu rupapuro rwa Bukede shiringi rukomezonka okubasa kumanya ebirukoga kureka kamazenga mbona naba day to day supermarket abantu bashangwa mu rembo rwambarira ahaha omukijungu aha round about yo mukijungu wabo ryaruguto rwa Masaka mbarira Masaka wahika aje pomotero mtauna he yambarira ataho ahanyuma hukache amkono gwawe gwa buryo ariho manda no gutembera aho no jakwa no kira kimwa ha round about ya kijungu aba day to day niho bine supermarket mpango mnunga aho kwiha chone kwenda ebibijire ebyo mukiyungu banya ebyo koreso maka
ibyo mbitanda ibyankaho ibyone byo kweshweka n'ibindi byona biryomo basa kubitunga urukubyiha omba day to day supermarket esimu yabo na note mushanje note mukaga note ibiri gitere hati omanye biri kogaho wagura byinji ukagurana n'ibihanga bitakucirizwa je mbaje mu babikutamburuza transport neberho okubisya aho rukubano babitwara birukanzireho no ija kucira. Okay, the new vision. Urupapuro n'enkumezo ibiri. Ndusharuti. Front page ni edge. Kagezi kirage 35 years in jail. Akito mukazi wa man John Kagezi imyaka 10 huireho ndumanya azengo bakamuha miliyoni 5. Mu Rwanda ito ntujya ngo kadada. Fumna na jirle ukadiada tuja TV matugarkam akese mutije chenyine charte anaanda kunsale shobi no byati kujiga ngati kudya abo now ninye which is okay people have communicated efumu zigumire ungabashichenga 7 rallies chitagwenda on household income abaryokwe mu chitagwenda ndabishanga mu papuro for security operatives arrested overaged 5 billion gold theft abashija mu chibomba changa gorde chumba changa herkwenganeze center zaho gitunga no borhare no bugire hare ngabo ine some authority somewhere no wine nembundu anaba kwetorire ine motoka nkina zikuratire atezugumiza mwoku atayine gold wenyine ushanga yashara panya kitari cyomba kuratamba konda I know. 7 soldiers must be disciplined through general court martial. Soldiers must be disciplined through general court martial. Oh, that's some abasirikare President Museveni wakugira general court martial through general court martial eje yabo hati nyebuza ababa rero baza kwinguza meri zana bakirabyamo nabafacinira. Is it will take time to be convinced ngo batuendeza kutugira ngo umuntu waburizo kutwara umukoti yamwe. Me am a civilian. I am comfortable with civil courts. Biya. Mandatory motor vehicle inspections to start. Bashizamo. Atino ko ine motoka abajengo pia mikuru manyachi lot. Chabazinga graduates from Yale University. Makuru gariyaha uza kushanga uguno wa Busoga. Shigezi mother why UPDF disaster was jailed why UPDF disaster wakarugoma ya UPDF yatoro mwene uza kushanga bamnywereze imyaka nashatu atogo bamukomere mbushi imyaka 35 kugahati. Cost efficiency key for new estate law amakuraga nkwegari umupapura. Why we should embrace skills based learning. Brand Canon Aaron Mwesije Angwa is the way to go. Oil, gas and infrastructure ebiryano za kurushanga mu rupapura hati abantu bagaheza kwita umupolisi umuri banda bakumeta Suleiman Chemongezo mbwena naba Oyam nabo bisiro umupolisi bakumeta John Bosco na Turinda byona inyitanesha mob justice mangu yari mbundu yakora abakundu bakito akuri abakuri abisiro akuri yabakweta tit for that nebiche konka mob justice nimbi government clears 35.7 billion Mukono road works ebiryaha naza kubishangaha vandalism undermining Uganda's electrification. Ebile byo kucwechereza ibintu by'amashanyarazi bakatware waya bakibe bikondo ebibyona. My mother wants me to marry a stranger.
watakumanya nyina nangu ashwero watakumanya ora nyina namwendeza ningano mwinazi chato kumuzara. My mother wants me to marry a stranger. No maba jango ashwera buza ati nyina naenda ngo ashwero watakumanya. Ndara wenyina namanya no mamba jango risho ryo mukora kwiragura ndiyanda hareba. Konga shwe nana areba nandebera noza kuba mushwira. Kandi ko byabe bitwire ku rugenyuma. Sha. Kai baktwara norra tine no manya wenchi mwaye mutargayo. Okobo utachine participation from day one. Okohikayo umuntu akuvandamira mwenu buri kimwe cyona ukoga botachitandikire ukota chine muse ukota kuchirugama Pastor wikanise chikachine birungi byacho chine birungi byacho ninja konkasa iyo kana mukatuza nko wabatatenkazi pamango ariyo mbija kututwara rero batushangwa abatatenkazi batuturayo batutiriza batureta batugarura muka bakutero gamba ngingo kurura mpaka rero oyeshwe ko genda norra okika kuriya bakiza kukwataho nabo yanga rero ngo bayohereza yishenka zimanya bayohereza yo harera hatubazo mu cenjo mu kifuba de basham kongo ubushere bwaburmu kongani yabukaboni ngushika baye bataburugama kashika rwakigamba alternative keringa utirgoto wanye cenje cyanye bashitamwe bihimba na nobo mukisago kuganiraho na sages abantu bakura mbwe na benyuma did they enjoy marriage or it was like akaba tino alternative nijuka bakaba tino enjoy you cannot resist rape yego you enjoy exactly hatu bakaba batandika batine cyo gukora amuhiru benjoyinga marriage mbuja duro chimango mushija nwainese yabage mbuziye yaje yawenka numuriye nturane binyobo nebarenyo hati na imini ubikana ubonera Nuikuchi manyira manyanga that's life yes that's life wichiriza nganye buzo mushijo abariye cyenyanza wenka akarye nkoko wenka akarye senene wenka akarye mbuzi wenka akarye amahuru wenka umuntu obucobo bunuzira kaburya wenka I think men were men those days. I think we are missing something. Okasa idendizo ninyevuza ona wakashe merwa to mukeje ya tini cha shati waba niwe bakwebembeza niwe nyine mu buri kimwe niwe kiri kuzira meza yawe no barakwenjoyinga kama bagendanywa akija no mukaza arambika tere bitomwe mbemanya na kaba muna bise bijere ayiza agira ategere kikire cyakiryo muhondo bamunabisanga urango ababaye nabakaza babiri aba umunje emwe hatwi abayiza buriyo mu kaza lete bafu mamizga kagabana gatagata onabisoko zibashazinga mukago bamusanze it doesn't matter ayini izira naho kandi niguro rwigirwanje utizishazinga hati mukibana munabisa ati cyarito barangato yo nabisa hariho ndijo ariyo nabisa obana mukundana obamukikiriza bwikiriza ati ndiyo nindonda manyobo demokrasi yetu nojurura kandi ayine kurya ndiyo nindonda ho kurara ati mukibana muheza ngira ntiye ni wana bisajja karuruka kwata nchamo koria chamo apa nabagira ngo ko ojo yesindize ojo yesindize atachikari wano nakora katereka kurabira niwe atukumene tunyware ni yesinda no mushino ndakunyangura kunywana bwena nabayaruzinga control nabayaruzinga kucenga okay hati muka ko ojo yesindize atarebo rwijoro mu rwera obandwe wa amen enjoy ko wadra kuninganira nabo kandi yo ninkwabwina hata yesinza orwijori yagwera hata ri abantu ho yigura kigura umutwe gwa no gwagwa hata kurana twari umustana kandi ona nacirengaho kumbe wakakoryo no yana ndakora ki kurara no yana ndakurara hasigara mwese ainga bashabo bwiro bakaba batari democratic Mosh kutube democratic atkankubuze kutube democratic tuyiremo atwe mweneza karonji karinka kano kaninga mpaka bakabani bakabara utari hano habura tutandike kutabaza arumshija wabe na complaining nko kabakazi chikachiri mu extreme each side kuniya bakaba banabone cirenga de nababenjoyinge cirenga at least hato guna enjoyinga ho kwezo gwa enjoyinga ho kundo gwa kusindika ni gusindika ho
ngene mwena mu balancing somewhere kayemba na izacu banakora yashuminga ngo wari yakamere bite kumukwata kagamba to batadrista kerodera narongo twaramunjemere Senamakshanga muntu bagajabo bwiro wese to certain extent nabwo njya also men we are not enjoying this abo kubana bwe bakaba ni bakaba kuciriza umuntu bamukoretera ati wokorima muhaka harimwa akaharima ba shona nyoko na I mean akaharima abeka yanyu kashikubaye bari mabeka yanyu. I'm trying to imagine hati kuwabire mujuzi matka simeka yana kandi mutwe twa kandi to akabiri wakayijata umukazi wa kabiri atabone byafaye yo tugenda misha abantu toka herze ndakarebere by'imizano sports. Okay, umbya sports ML adopts athletics then bagira ngo asaba steals the show asaba nuha tuza kubishanga Vipers gamble pays off bakodere cyarabamu then andebaho world champion Uganda's Chakonye knocks out Venezuela's Vanquiz to beat world amazina kagaga bagari wawe kongomye Uganda chikozire kashati birugorora twamurugaho katwina Chakonye katiro Venezuela Vanquiz akamukora kubi bari kubishanga mu papuro da ni vision ya Shabatiya tutungire 12 kandi omyanya yonere mempapura z'amakuru for today. Twaza kumuraho kugaruka aha nsakwa twine biturije kuba tuganira hebero koga hebero kwatamagara gitaga butosha kandi ibitwena ngo twena tubase okumanya naho nyena ngo takayibwa kuza wa budget boutique yo mchara we yo mushchuwe okubasa kwetungire kijwere cyo murembe aho bwire ngo bwo buturumu nzira ko bigamba ngo mukazumbe no tajwire nabwo cyo wazomba budget boutique wajwara ko robo gwira mahega no je kora batandika kweta batandika kwerondesa tenchkayemba. Okay, but opposite na Central Market aharugutorwa mbaguta nka fresh kaho aho the opposite then noja kwa notunga cyo necyo rukwenda abwatina n'abacara hikayo hati noja kwa notunga cyo kwenda aba bright suits turukuruga bright suits no bakora suits nungi zo mutindo omurembo gwa hati the latest version ya suits niyeri bayo mchombe kora grand bright suits no bajang bio on label mbwino jwara abantu bakurebereho nabo ico iwakayo no shanga suits different colors, different sizes, different materials. No torneo kwenda, no hair sati, no hair tie, no hair mpa, no hair koti. Biona mwenu full suit. Ahabwa aburu mukoro. Ubashire babajweche geno ndagitwa ndakuzavuga na president mwine diplomatic nanka ne mukoro ya heru the best and the most presentable shoots. Baziro mchubgeche chama. Na wayenda kubana ogaruka nko mukano no kagura nko mtawuna hato gendo katiremu. Hato garukomuka Justino chiretwa hariya jati Yesu atkambia naenda kuteka kuvuka kano shangu nije ndira hatecha na chati baya jari zo bashira we are different turinki mwe no babajango mukazumbe no tazwire timo bo mushija naho ka kuzwara nanka makajango bashira no muturebera ompindi. I don't think you mind about crosses. Abashisha, yeah, we do. We really mind. Abo kwa hato mshiatari smart ni banye ndo kutahikon. Kama ene chenchi basaka wanka number 2. Number 1 nichi? Number 1. Dute? No! Dute dare. Dute shina ina timu jiha gombora. Dute na yena ninjuro. Ndani nshanga gombora number 1 ni? If you should waka, it is okay. I can go where waka is. You know? Ngana ni manyangu eshaha yo nyuma neyo misho nebezi imbere ahasigara ndobona ushango mukantecire mboberze konga warire biga shati iwe wabaje so many sente it is what defines the man umshija n'umuntu nje munshaho njya mwakireba kandi muri nzira ngucyari tamukazi mukuru nabona agambe byo sente mugende muhingo mwani omwana gwine sente these days no byakwe biti byawe nkamukaga mushanju kabiteko to kabyetoroza kajukawe ekikopo kimwe I mean kiremwe ya mwani lyaza kurenga nongurura kanyama na nyeshita mu banyangundi wibanye cyari gamba she's representing millions of ladies nene mukunda ngutugambe byo kubashemeza ari nagamba amaze eje nubwino kandi ari sopa
ogwakanga ikintu ekyo n'ekintu kikuru munonga nanywa kasting kanje noza ariho ryo waze ngo abakyara twagara ki abakyara twagara rero bagamba mugarukamu twagara sente yameke eshongoro ninkusaba wisikoreta bia katumure abanyarwinza kwa tugaruka hanze kwa twajura n'icyo kunywa cya sting twajura n'ibindi twenda kuganira na mnonga tujya habana bitu bariyo mbagaruka amashubiro twenda kongera gutera mutoki tukongera kuhatira hafire de nabonye matura tukabasa kutambura cyo utarga program ya sisimuka ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushyirwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi ezimweni za COVID-19 yes because kokuganga umuntu othelethi do a COVID test waza kujela ukuthi kulona ka test kit no shanga yachelo mtawe people up to now have refused to accept that COVID tujile abantu tingumanye chavire konka COVID ndivajangere no konka twine COVID-19 tujurwire anu tingumanyagamente cherize kukora konka nacho ko kuchitaho abanyagana ko kuchigamba ho munonga hato buri omwe wena abantu cyo yarebera ho bidakuru so ndicho kurebera bakagiteko munomo nanka indwara za burijo iyo wache bere kinecho mundo ka suspecting ya COVID umuntu mu managinga wa COVID tukadara tungavuga COVID ukomane ubunta testinga ubunta isyaje ubunta kagaje ubune basa kubera COVID hata bokushanga umuntu inamani arite kongana korra twinena na after effects za COVID people who suffered from COVID bakaguma bine ninkuko kuri umuntu wabena aresa ubona sikubwira kora ako kube hahabiye ukagera mu mwiko gwe byagera mu bintu nk'ibyo so na COVID ikatu affecting in that way kugira ngo aho after effects za COVID kunkana yo aho active COVID ilikuwa sakwade kwade kwa kureka hati twaje chebere tuja mchebere orayo ga yakusi alati for wanda nindira yo kugira ngo kuya atanje kugira ko bashanga umuntu bamutabona mahe kumuku konka ati it has become a more disease it took some conferences bamba kwa package haba harimo na test kit ya COVID such that kora aho rotabaje you check they don't even stop you kujana murugo ubujino yije iwe chamani no kurango wazara mask wa emera uhare n'abantu and then you are there because nutine ko knowledge ireho ubutobye so COVID is still there can terror ko rotakushira so mureke kuje hara but embrace mask tugume tujuire wakwato hotaka korro bamba mask ya such that it waturaki abandi kandi botegera you see ezendwara zo kutora ataba kutureba kambeje sente infectious diseases ingashendwara zo kutora BT urukoro BT TB BT bintu byone novunana zibwa bwitu kureba ngo wayecingira okuturundi iwojurwire mwenu mucumanye mugomwa ha this is what happens you know zo kujoto tunanye kanje baturi
irabakabagira ngo warwara gakagari amashambanzira gakagari amasabu manusabu ngo noyeto muntu useri wachikugaruka mu muhemo ayibaha warwara something then ngo nawe mukwa I don't know how hard it is to do konka no kuchurreti nga no kusheru something like that kugira ngo umwana kuyaba kwa tosheru abana babahereka why because no kukabuja kwata kumana mu family yo abantu baguma ko batapasa konka ora ikiri hudungu kwara uturo wa neighbor bukazo wa neighbor ndizo no ndizo imakuno wani yachize no basa kwetorora bugaruke ngai bugaruko wawe. Of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Oyo n'omukoro nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina wakora omuntu bakazanyije bakobakapira mutindimu boroku ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga cyena ko eji bracket yakugamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wabumugana nkahemanya kora ruhanga no bisana tuva bashaka bari minonga ya Orwa kabiri omukuri sente harimo ebizibu byingi harimo endwara harimo season eyente zikushara musika kwima amate okagiri sente kakwima amate amente zirumude andi nikibaho mwo batakimanyire konko shanga obundi wahindura murisa obundi kebe nenywa mizi 5 hato owazaho yajiga hasha mukaga mwene yecanga nachecho chube chizube chamana chinsingire muno man power abarisa beberebi tubachikanya injira buri murisa wente nacho mango kutunga omuntu wo kuba ina hafamu tuchorobi skanda nibijana na challenge omuba wa mu trainingire ate certain level yakwasire hatagaraka hija ondija atari kubimanya hato shanga uriya yakukwata kugaraka ha level ya nikiba cyatwiro bwira nayo ejo ni challenge mango muno nonga iwoti rya programu eje ya sisimuka
edakika za 17 ezari ng'umushayitu ya kabiri kandi twagira omugisha mbwene akasheshaka twagira abagenyi okuruga omu kitongore ekya Ukara Mental Health Services ataba abine ekigendererwa kihango munonga ahabwa banywani baitu obundi abakubasa kuba emitwe yateganisibwemu okubasa kugira ngo basegaruko mu buteka okubajanjaba okubareberera na no kubatwariza nk'abanya-Uganda ahabwo kuba ebintu nibitekwa kubaho konko kutwabyakirana no kutwabireberera nkibani kimataringa bwenti kwenda ngondi yakire kabo mwaza kuntereza buri omwe abase kweyanjura then tubone kureba cause yakwasa kuba yabaretaha tujibanjurire tujibashomese mu gicenge nabwanya byari yo kutwatira mu twatireho kantanditsire aha extreme left ndebe tweyanjurire we baro mutebekansa wa program amazina ndi Amtwire Barbara kandi founder ninga team lead wa Ukara Mental Health Services ekitongore ekirukuyambe minyeto na daro mu mashomero ningo mu communities kumakinga sure ngo bamanya mental health nichi kandi in case bagira any challenge na babasa kujehara bata kitongore kitu kiri muri Mbarara district Robuyenje niho rukubasa kutushanga webare munonga sebona kwakira yebare munonga amazina ndi Solomon atwongire kandi nanye ninkorana kitongore cya Ukara Mental Health Service cyaratewe bari kutwakira aha kandi ntekateka ngo biturasharinge nibinje munonga ngo kumwena muri kucumanya ngo munsi yona okwezo kwa katano ntubantu celebratinga iba kweta mental health awareness worldwide so ntekateka ngo biturasharinge mbiza kutuyamba nyowe niwe yebara mu rujungu mental health what is it mental health nekigambo cyo rujungu konkana kukiteko muri nyankore no ko muntu ari kutekateka kandi no kwa kubehavinga ningashi ekitwakwete mitwarize so washanga ngo umuntu ntekateka yawe yaenda kuhinda hindukamo kibantu kimesa ngo mitwarize yawe hino kwera hinda hindukemo mental health tushangire ngo mu Uganda obucweka obukwikanshanju aharigana na munongo minyeto nico kurebera Ukara eyizire on board eri kureta eminyeto yonka kugira ngo ibase kugitereza so ntwija kubaganirira bingi ebikucerayo kandi ebyakubasa kututerezo mu community yitu kandi tukabasa kubajya hatishi why is it a concern ahabwenchi mutekatekera ha ngo mental health nyoka ninjira ngo my mental health is okay so abwenchi no mututekateka what's wrong with us yebare munonga nangwe kirungi munonga tukija twareba oruhuru rwito rwa New Vision enyumaho oburugira ngo bucweka bwinje bw'abanya-Uganda bari affected ningashi hino kuba kosibwe omitwe yabo hazo mbucweko buyagambere ninye niwe omu community tarondije nico kiretire Ukara kugira ngo ebase kurugayo etugambere nshonga ezakubasa kubazo nyonze leta abantu bayeyongera kugira obutabangu ko mitwe yabo kandi abantu base kubwetegereza ekikumanyisa ngo wayetegereza ekikubasa kureta ebyo no basa kumanya engeri wakubasa kucanduringa muri ngo kubasa kwetereza ebintu bikaterera okay Barbara nyendo banze watwanjurura enshonga habwenchi mwijaha then kunda heze ngarcho wa Solomon atuhereze briefly bicaha biri kukwata had mental health then tubone kuzaha cause ejo yenyine yatureta webare mnongo mutebekansa wa program enshonga habwenchi Ukara Mental Health Services erugereyo kugira ngo okwezo ko kwa katano eyegite nebitongore bindi ebiryo muri Mbarara ningashi western part of Uganda twatanise hamwe to creating awareness ntwenda abantu bakimanye abantu abinji ko kuzoko mu communities okimugambira mental health ateka ngo nibari yabaru butabaka ningashaba bagwira barakureba ha streets kwanka waza kuzo mu makagitu in one or the other hino okuma amakaga mwegatabangukire because of mental issues esente ziburo mu families omukazi no mushija batandika kurwana whereby bakashitamere hamwe baronde ngere yibakubasa kukirugamo abana ba performinga kubi konka to kumanya habwenchi omwana na performinga kubi iwe nko muzire oriye noherezo bwa obwire omwana wogamba nawe no manya habwenchi na performinga kubi ahabwenchi bajango omwana waine mico mbya ishomero iwe habwenchi yahungutukiremo yes iwe nko muzire have you taken that concern kubuza ninga kuganira no mwana wo kamanya habwenchi kandi abashomesa nimwe murafire yo kureba habwenchi wo mwana tura aho namyo mu kirasi others are very active kakubo kuzana
nubazana ushanga abandi bariye nubazana konka hariho uriyo mwana otura ruwenka ayeshitamirire konka abashomesa muratekingire constant kugira ngo uwo mutwe ogwe kuba gwareba nkahi. Yes. So ukara twatanise n'ebitongore bindi twizire kumanyisa abantu kuongera kubegesa ekikumanyisa oburwire bw'emitwe what mental health is because nendwara y'omutwe notandukorije konko kiza kuhendera ebiteekateko bukuretera waba stressed waba depressed haza in the long run ushanga omuntu yaba affected mbwenu umuriyo numwenda kukikora muta so kuturikwenda kukikora nuko tukwatanise n'ebitongore bindi na TV West hanangwa na Radio West and Vision Group mukwatanise nitwe ntwenda ebiro 31 byo kwa gatanu tuza kuba turi aho muri Mbarara aha Rotary House ninga shabinje yibaru kumanyangu Children's Peace Park opposite na Lake View Hotel aha ho mukiyanja so niho turatandikiro kwiruka kwitu okwiruka so twine run twine kwirukanga kwirukangira abantu aba ekitwesere mental health awareness run kandi theme yitu tugizirengu turning awareness into action leka tutakauma kugamba konka leka tukito mu nkora twaheza kora okwiruka oku what are we going to do as organizations into mental health ninga shebitongore ebyejumbire omuriyeje run ntwenda esente zone ziraruge muninga shiworyo no tureba hambeho za TV West cyone kirarugemu ntwenda kweyongera kuzo mu mashomero creating awareness amashomero tubentuzayo konka capacity kuba twine capacity yo kuzo muri mingi gacira make so kora tuyambe omanyangu maybe shomero ryawe ryacana mukaka ntuza kwikayonde grassroots naho tubagambere what mental health is nebi kuba kubasa kwerinda in case something happens to them then ekindi to realize injirengu abantu abinji tabakunda ku opening up especially abashija ninga umuntu akagambe biri kumushasha nebi kumuteganisa omushija akakugira ki araba ningo musigazi aho nama kubandi omushija mbakunde babatani ndrom bantu ninga shindugeyo ngambenta ayamwe man so tino kunkubasa kurugayo mbantu kugamba so aho tukateka nkawukara hine app yitu rient creating and on 31st ntuza kuba nturonchinga kureba ko rabene kozesa ejo app neja kuba ne kuyamba ku interacting na counselor hata kureba oruwenka oryo muko inesimu yawe na warukuriya konka no basa kumugambira kizubu cyawe konka yaheza kureba ngo ebizubu byarenga nabasa kujya tapana akurifaringa refer atubanzo zembarra refer oreba ogwo mushahu ongiro kuwaganira nawe kurugirire mbere yawe kwera aberi so kiti ninga shivesti neja kubarya ha mitware ebiri eza Uganda aho kuziheza vests naho ha Rotary House ninga shi no basa kututereresa muzitu ninjira tinkumanya banze hereze shaha no basa kuntereresa mu yanje 0 mushanju 0 nshanju na 8 10 na mushanju nkaga ni 3 ninga shi 0 mushanju 5 kinana ni 3 kinana na 8 atano nemwe waisumu nanta kwasere ninga hajire network ko yakuteganisa no basa kuza aha Rotary House aho kwiruka kikuratandikere twine kilometers nyingi zituriruki twine berabu konkebe byona ntubukora kugira ngo abantu bamanye what mental health is otarebo riya yino kuyaba otubakurogere okuroga kuru konka wachebeza wamanye cyarete cyo cyamubaho tanagwajuma ngo gakabikifire mu muryo hazo echo tichishiri echo yoni nkabiri ya ground ndikabe mpujeje tukatushobera tukagirga I know ebyo nibyo bwambe murukozesa konka to kumanya habwe ncho ryo no mwete mpuje habwe nchi yabire mpuje so konka wa mureto mbashaho bakabaza bakamwasesinga bakareba nibabasa kumanya ahabwe nchi yabire mpuje koko ryo no chere be the cause shange niwo muretire yabe mpuje Mr Solomon mbwenu na mangoro yo mukugu ombe kwatirena na wanje tendwara ninga shi condition age it is a condition ngene hati nyogo nakumanya ntaru yare nto muntu ogwariye kitere some briefing aho yebare munonga kwenda kubanza kwendere kibabura yagambaho wa watu buruze kilometers zitoratambure nyenda abantu babe informed ninga shibamanye ayiturarabire twine categories 3 ez'abantu abariruke akubantu wenda ngo na charity w'amanu mingi w'amahango nabo base kwiruka na nabake nabo babase kwiruka nga twena ntwenda tube involved muri yeki twine kilometers 15 kilometers 15 noja kuba notandikira a Rotary House nko kubabura ya gamba
otoro umuhanda ogwaza rwebikona oza petrol state ogwo gwatemba mu town ohika Stanbic Bank ojoininga umuhanda ogwaza Ntare Road gukutwara mpaka Kipira obe no garuka a Rotary House. Ejo niyo first category. Category ya kabiri no ija kwirukanga kora hikerwe bikona orabe umuhanda gwaza Kacheka oretwa ha kahanda ka Green Park ugaruka mu muhanda gwaza ogwa Gurgantarogwe guconnectinga Kipira na gugarre a Rotary House. Then bacyarata abamani mingi kora hice ahari intake urukurga Rotary no ija kutemba haruguru a offices za URSB araka handa hagati ka connectinga ho mu kibera kitu otore aha mahanda ogwaza kanisa ya ni no watora ha URSB ari kanisa yitu ya Kamukuzi. Ya Kamukuzi deno shuma Kipira ugaruka Rotary House. So ezo nizo kilometers turiruke ninga kategorize turabe twine aha hizo charita yabuze kibuzo kirungi omuntu no mumanyota yaba yatanikire kuba affected na endware je yitwa gambe ya mental health akuba ni nyingi twina bakugira anxiety okutina ina bakugira depression ina bana bakugira autism ina bakugira eating disorders ni nyingi munonga. So emwe aruzo omwe no rebo umuntu yagira delusions. There is what we call delusions and hallucinations. Umuntu natanga kureba ibintu bitaruho ninga so umuntu atanga kujya ati ndeba abantu nkaho kandi utakubareba. So wareba umuntu yagira kutandika kujya ati ndeba abantu banyurikize ninga nani ndeba abantu mbangambire iki kibantu manyisa ngo umuntu ogwe yitwa burijo nico babara yagambo umwe no shanga umuntu yagira ngo bamuruga konko umwe wotagire omarwaro bakakora canje nibaba bashumba. Yes batakoze diagnosis umuntu nagira ati ne cyabo ecya kabiri arabanta bo kugira ubwoba bwingi. Yes cyari torabire no tambura mu magara gawe wakangwa nke kintu nyecuro ukahurira nke cyona cyakuruga mbiri. So no shanga ngo umuntu cyamugumaho every time and then nayekanga buri dakika ekicu mu rugambiri. So hano yekanga mununga kibantu manyisa nguhine umuto gwawe ekitaterire ecyakashatu arabanta bako isolating cyaratabira rushosho nabantu ngo kutukumanya ko kuturo nabantu every time and then konka cyatutu bentumanya hati yatandika kuguma muka naguma muka yestamire wambuza kujya ati nyine shonga atukonka ndi umukani impuranye na medio muka kibantu manyisa ngo hari ikintu kitatebekine kandi kikumuretera yabe ni byinji munonga kandi twakubasaganira ubundi nitekateka cyarite naje kutweta ha ine program mpango munonga tubase kushoborera abantu babyetegereza base byamagara. Okay bitu twineho obutumwa bw'abashubuzi twaza kubanza twahumuraho kace turagaruke ntuza kweyongera kumanya eji mental health run ija kwa netambureta omjozi ningwi hankahi no gwashirinje zingahi niketongore nimbasa kutahanto mu nshongezi nagwanyuma tubase kwera abanywani bitu obundi abatandika kuteganisabwa omukikecho katuhumure nitugaruka. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. We all know that data doesn't come cheap, but don't worry, we've got you. With Showmax, you can save data by downloading your favorite shows and movies to watch offline when you're ready and relaxed. Or simply just choose from any of our quality settings suitable for you. Enjoy the freedom of streaming without the data stress. Sign up to Showmax and start streaming today.
omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nibujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozibwa omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunyu. Okwo nikwo orikubaasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri aha gundi n'omuntu okebeirwe kikahamibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantare ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma naaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Wakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente not 8 not 1 ninga otsindike message ya busha aha mukutugwa you report ahari 85 not. Obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Omupira otafe omupira wiguga oweturukwetebekaniisa kiniro mirakongere omupira guri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group n'Isinjo District nigwiza kuba 2023 byakoze kwa gatano umwaka ovu achayi aha district henyini. Omupira gwatarika kurungi munonga twagira esandu ngeri izoba Chamanaroni neza kawa Minister Bright Rabiraba gwakwata kandi kawa ka Clovis aheza Dixon aheza Freebird heza Maseticha apoto yatema batarika Chimaruguni bakurigezwa Nicolaisa Honorable Byanyima Chief Forosio yazara kunji munonga asara bari bashatu bateri Nicolaisa. What a match! It's really match! Kandi tsakwatirogu n'omuzano gwa Kasameme ebiro 30 byo kwa gatano omuri bugamba rwa Mpara. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Babare mnonga iwoteri nitabwa program ya sisimu kankire cyo butungi charity omuhereza nkinaba ukara mental health services abaturetire mental run kugira ngo tubase kwirukangira abantu abekikecho obunda bataraka kuteganisibwa ahabwe mbera yenseji ometwe yabo okubasa kubagariza ombuteka kandi okumanyisa abatakakimanyire ngo kiruho okwenda ngo tucicungire so kwirukango okukuruho kandi turiyo tunga details zo kuruga omba bitebekanise okumanya nturuga hintuzahi niryari nishaha zingahi na nebindi garuko tukorere samare omuchara Barbara chona chibumba bumbira kwa kire twine kache tutakagire kitwasigayo we baro mutebekanisa wa program ombugufu ninga shini samare okwiruka ko ruhebero 31 byo kwa gatano raba ryo rwa mukaga eshaha twabantu shabango hike aha mwanya ogwo shahe 12 nesicweka zo mukasheshe tutandike drills ninga shitwetebekanisa okuturiruka ejo emisinde yona karamuka wa mapa nebindi yes so ebrasha tunachumwe raba ryo rwa mukaga aha muhero gwo kwezi okwa gatano twabantu hendera omwaka gwa omwezi gwa mental health awareness month no tushariye mu tukitaha muheru so okwiruka kilometers bazigamba turaba twine 15 na 3
then ekindi aho kuyiharvest ninga shikits zitu nobasa kunterera esimu ejo ryo mu mazina ganje agamutwire Barbara wasindikaho sente nereta amazina ga amutwire Barbara then waba nonda kutwara ombwingi notuterera esimu ntudeliveringa waba nonda kusupportinga cause iwe tokwenda kwiruka konka nonda kuyamba kugira ngu oyambe ekyo kituriye ntukora tubase kucyongerayo other regions akuba tukabe ntwenda tukomo mu western part of Uganda yonka tukabe ntwenda mu myaka yo misho eyaza kwija oshange turi northern part of Uganda turi Kampala turubura hamwe buri bamwe bakumanya what mental health is all about then kiti ninga shive stage neja kuba area y'emitware 2 so nayo horeze sente aha mobile money yo wayenda kohoreza cyonka tinkwenda kuparticipating in any other way nereta amazina ki amazina nereta agamutwire Barbara okay namba neja kongera kugitushomera enamba eri MTN eri 0 mushanju 0 17 nkaganisha ninga shi 0770 78 17 63 Airtel ni 0 mushanju 50 8 8 atano nemwe amazina neretaga amutwire Barbara okay okwiruka mwanya ni Rotary House ninga shi opposite na Lakeview Hotel twabeshengereza mwije mukwatanise nitwe tukuyamba babonka barwire kureka ntwenda buri muntu wena akimanye utareba umwana yagiro kuyaba ninga sho muntu mukuru yagiro kuyaba utecho cyabe kifa mutuma ntabarwe nshonga habwenki kandi yari izoba turayoyongera kumanya binji ebirukwata ahari mental health hagire cyambaho mu mahando mu kwirukangoku how ready are you kugira ngo mu ntambire ntakago mu kintu eki we bare mnongo mutebekanisa wa program twetebekanisa je munonga echo kubanza tuina barabemba turidingo mu mihanda yitu nko kuba kugira ngo turabaha Stanbic Bank nkimanyisa ngo turiye turabaha motoka konka tukwatanise na Police of Uganda tukwatanise nabo za kuba tubine mu mihanda ejo yone yibagambaho mbakuba batwebembire bakutwereza ubukumi tuine ambulance Red Cross etuyambere ya ambulance erabase kuyamba ogwo wagezaho ngasoro no kuyagamba ngu omuhango charity yaba nayiruka kagiro kuyaremera hagera mu byafaya so ambulance neja kuberho eri kubasa kuyamba kandi nabwo twine points nyingi ahiwa kujota naro hanyenda twizi ezo points nza kubaza ruha kuba kwasa kubona aha twizi twokunyo okay eba romutebekanisa Mr Solomon anjango tugarikire mu distances ezi manyengo ejo ninje basa ntakija nkasiba nakuberire byafaye charitana naronda haraye favoringire konka eza charitana nashomere kuyaho kanzi bagarikire mukona tuzetegerezeje kandi buri yomwe amanye category ye hakubasagwa twine kilometers 15 ngo kuna bagambira no kutandikira aha Rotary House okirukango karabera rebikona ukagumiza ma petrosite amahando go kuza kabare konko kachika mo katemba orya masiti orya postaho oza Stanbic Bank kora ka Stanbic Bank noja kushuma umuhando gwaza Ntare Ntare road ejo ne kutwara mpaka ahachipira connectinga umuhanda ogwaza Bushenyi so aho Rotary yito neheri abona ba kilometers 15 then 10 tutekatekire ngo 10 noja kwirukanga konkiyo kora hikerwe bukona ukikamo umuhando gwaza kacheka cyaikitu wahikacha inoja gumizamu mpaka resurwa umuhando go gure opposite na Green Park achayi chompire kitukuzanda ugaruko connecting umuhando go gwa Ntare gutwara kipira ugarura Rotary then bacharata bahango kunagamba chogereko ndabayija kwika aha ntake wahika ntakaho utemba kahanda harakanda kakutembaho akaruho obande posh obande boss aha kibiraho utemba mukahandako kora hikaho hari offices za URSB ukikameraho aha mugabe parisa aiba renovating ukikameraho ugarke aha chachi eje yakamukuze kora hika chacho soropinge arako cyanda kitaka cyusoropinga nkibancu kugarra kipira ugarko garka Rotary House so abantu mwena ntubeta mwije musupporting eki because either nkiyamba brother wawe ninga sister wawe ninga mama wawe tukwirukanja kugira ngo ntwirukanga barwire bonka kuri kantwirukanga ngo nanogo takashikirweho abase gumata kikirweho ebizubebe bitwareba ahansi mwe bare munonga
Kabari mnonga Solomon. Barbara nishaba ngo tugarukire mwe namba Yesumu ahabo kuba ichihango mtwenda nguturundane sente eza kubasa kubongezayo mukongera kushomesa abantu na mnonga abana bitu binamirirwe mnonga omwabazire tubaretire nabo abana batatebekana obundi mukaba hikokwe tubasa kwanguhirwa garuko tushomere na mbeji batugambire na namazina gayo then abanyuma abantu horeze sente webare mnongo mtebekansa wa program enamba Yesumu ningashayo wakubasa kusindika sente yowe norukwenda gura running kit ninga shivesti ninga shoru kwenda kuyamba kunkota kwenda kwiruka enamba Yesumu eri 0 mushanju 0 nshanju na munana 10 mushanju nkaga nishatu ninga shi 0770 78 17 63 eya Airtel ni 0 mushanju 50 chinana nishatu chinana na munana atano nemwe 0750 83 88 51 amazina nereta aga amutheire Barbara mana wayenda gumjozi go kwirukanziramo still you go niko kwari kutwaza yes waba nondo mujozi nabwe nuko wari kutwaza ningashi nahizo beryo yenyene ryo kwiruka turaba tugina hwawe mijozi in case we tu abasa kusindika konka nonda kwija kuparticipatinga oyijerizo bakits turaba tuzine mijozi turaba tugine gwashirinje zingaye emitware 2 eza Uganda zonka okay yebari nandi nke kitongore ndukwenda kubatera ho center use the same line yes okay mwine birabo hari yes birabo twine nyamwinje birabo twine nyamwinje so iyo wija utagira ngo just yes no kwiruka konka ntuza kwa wadinga babarasinga okay oriruka 15 akasinga twine kirabo okay abana nabo nabarayejumberemu nabwe na rwishomero rya Calvary Junior School busy on board but ready mnonga sona nabana twine categories na neza abana na elderly abakikuru abazeyi twine berabo byabo watandika kumpiga yes so ukaranesha ngwanka hi ukara mental health services offices rinka hi mwamisoromo ukara tururobuyeje ahaba kumanya wahikarma kenke araho muhanda gukudivert ngaho nago kugaraka ritaka ni kilometers ince mununga yetari yemwe bitu offices zitu zuruho kano basa kwija uganire n'abahumuruza twine bingi twine habashaho akuba igine ndwara umwe mutakazo ko kucyarite yagambo kajyo tubandugire ninga nyabyingi yanshumaho igine ndwara noyija bakoraho diagnosis wano yitago mbazi bakwereza umbazi wano yitaga kuganira no muhumuruza uganira no muhumuruza akugambire cyo gukora kandi ubasa kubajya so yitaga kuhoreza mu irwarera hango nabwe tukweyoreza mu irwarera hango ya so mwije mwena mutakazo ko mukafa akuba abantu bari mbafa bingi abo kugira ngo ibintu bakubimanya that's why turiyo tutekaho umuringo gona okutwa kubasa kubahika mukabona information ehikere etari so nkanye Solomon atwongire psychologist wa ukara mental health services ni mbeta mwene mwije muzo muryeki tumanye twetegereze tumanye kutwita umunsi akuba ko kweza kumanye kintu ibare kurebuka turi kutera mfuka waiza kubona information kibantu kimanyisa ngo wakera mwije mwena kandi mubase kuhagera iki kituru mwe bare mununga Barbara bishko kwija offices zanyu nani nyenda services zanyu zo kunkansolinga mukagera ayipera ika how much counseling is free of charge wow cyane nyenda chonka hendera bomba bamara kutebekansa program ndukwendera bantu barahangama twabeshengereza mwije mutwaterefu ebirashatu na kimwe byo kwa katano ijo murimbarira no borabor Kampala twakushaba ija kwereka ngo ece kintu twakikwatanisa hamwe because they say that two heads are better than one tukache basiza twenka nico turiye ntubashaba ngo mwije mukwatanise nitwe mutsupporting kugira ngo ehurureje ebase kwika omyanya mingi shinde binde bitongore bayamba yambere hwaho ninga tukiritwe twenka apana bitongore ne bingi bitongore twine bingi okay ndasa kubugambaho gamba honka bibiri bishatu twine gambe honka bere cyo kubanza munonga ntwenda kusima TV West ningashi Vision Group abo kuba tukuronkinga bingi nubasa kuba mwaturebere tukuronkinga West TV West was the first organization to come on board supportinga twine Red Cross nkoko nabana bagambire nabaza kutwa ambulance Uganda Police eriyeneje kutobukumi twaturiya amahanda aho turi kutambura na organizations nyingi eziryo mu mental health
services ninga sheze urukora nk'eki turukora zikwatanise nitwe omurimbara tunembe birunzi byonka mukama yebembere kandi eshongeje base ukwikereza bwaje kandi cyo butunji charity wabataya yise aba program je asisimuka itongwe ntwakomaha hate bisinsino inda yatera kodi mureke ntakamunyizya ubundi bintu bikahindukamo katumurekere party ya jazane gumaha program asisimuka akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.